Bakunzi ba Radio 1 and TV 1 mwongeye kwirirwa ngewe ugiye kubagezaho amakuru nitwa Wamamaye Aimable. Turaza kubabwira ko hari bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze basaba ubuyobozi ko bwabakemurira ikibazo cy'uko ngo hari bamwe mu buyoga butemewe usanga buri kunywebwa n'abo baturage ugasanga birimo birabibagiraho ingaruka zikomeye. Turaza kubabwira ko mu karere ka Rwamagana habereye impanuka ikomeye ubwo umuhanda wavaga Kigali werekeza Rwamagana, aho imodoka yavaga Rwamagana n'indi iva i Kigali iza kubitana, abantu batatu bahasiga ubuzima abandi bane barakomereka. Turaza kubabwira ko hari bamwe mu rubyiruko bishora mu bucuruzi butemewe, usanga bashora n'udufaranga twabo babonye ugasanga baraturiye, ugasanga bishoye mu bikorwa by'ubwiyahuzi ububi butemewe. Ubwo Kakozankuriza Charles yagiranaga ikiganiro na Mutabaruka mu kiganiro rirarashe, yibukije urubyiruko ko rugomba gukura amaboko mu mufuka rugakora kugira ngo rwiteze imbere rukareka ibyihuse. Turaza kunyarukira hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda turababwira ko muri Senegal Bissau Diomaye Faye watorewe kuyobora igihugu cya Senegal ku majwi 53.7 ahigitse mugenzi we Macky Sall imyaka 32. Kuri ubu yamaze kwegukana intsinzi. Perezida Paul Kagame yahise amushimira ko kuri ubu iki ari cyo gihe ngo batangire umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bafatanye ubumwe bw'ibihugu byombi. Izi ngingo z'ingenzi nandi mutumvishe ni mukanya. Yewe nitwa Wamamaye Aimable, iyi ni TV1. Mukomeze kunogerwa na gahunda za TV1.